इलो प्रकाशन प्रणाली ह्यवया साहित्यकार मोक्षबहादुर अमात्या हाइको सफु टिकी टिकी वो छ जिम्मे सिडी एल्बम विमोचन जोगुदो वंगो बिबा शिला चरया दिखुनु डाक्टर हिमांशु थापाया मु पासुई ए छगु जाजो याना उगु सफु व मे सिडी विमोचन यागु ख इलो प्रकाशन प्रणाली या नाय नरेश पीर साकिया सभा नायसु जुगु जाजोले पाकठ छाया दिपि यज्ञ रत्न थापा डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकार साकेश सुरेन सुरेश प्रधान लगायत हाइकु साहित्य व सफुया बारे थगु खतया दिगु खसा गायक लिसे संगीतकार अमर राज उपाध्याय मे सिडिया बारे खतया दिगु ख छोडेका ढाउले मोक्षबहादुर ठाइया टगु टिकी टिकी हाइकु सबु ख थो हाइकु सबु पिक्निकको निम्ति इलो प्रकाशन यादा ठमठ निरनि हो ए लाडे ठंगा बेउका तर ठिठी काट्न तो सबु पिक्निकमा पहिजन मोसेदाई या सम्मान प्रति वैकल्पि ठंगु इजङ रहेको जिन टागा उखिया निम्ति न छक्पे सक्छदा जिन दुनु ब्लङ सेस लाटे हाइकु न जी नोले गमले चाहिँ बोना वनले उके न इको चाहिँ विकृति विसंगति यो खन्त चाहिँ दुठना चाहिँ प्राकृतिक रूपेण चाहिँ दु सांस्कृतिक रूपेण दु सामाजिक रूपेण दु यो खन्त चाहिँ यो चाहिँ दुठना चाहिँ खना ठोखै त चाहिँ छन्तेया तो सफुए बारे छो विषय रचनाले छोट दुने तो सफुले क्याको हाइको बारे ओ गुमुगुम चाहिँ चोमी बिसा अन विभिन्न दृष्टिकोणबाट छोटो विचार प्रक्रियाले भेट नाप्नाप हाइको दिएको छु हाइको गेजीमा हो हाइको बारे न मोक्षबहादुर हाइको जुगमा हाइको बारे चाहिँ यको किसिम यको दृष्टिकोण स्वया छोटो विचार प्रश्न अन्तिम काटो ज्याजोले साहित्यकार अमात्य सफु व मेया बारे चर्चा याना दिगु खसा इलो प्रकाशन या व्यवस्थापक दर्शनवीर साके इलो प्रकाशन याना वय चंगु जाखया बारे खतया दिल हाइकु छ रह्यो ये दशवेल गाउँ छ जी नाबचाता आगो कविता तोया चिना खतोया बाखा तोया निबन्ध तोया तर तो हाइकु जी त्यो एउटा स्वर फेरि त्यहाँ त तर आया तो सब ana susu ini dulu hati dah tu awak thong tidur tu sekarang ni kita jauh bahagia cula tu, ko bahagia cula kami sekarang jauh yang berkuasa. ज्याजोले सफु पिकायत ग्वाली यापी व मेहालामी ते त मतिनाय चिन ललहागु ख प्यान्य साहित्यकार अमात्या जन्मादय बाख छंगुहे नामे कृति त न पिथने ढुंगु गुदु